tukina thulom lo tak soilo ngai le ta hi poi tak zetani September ni somni pakhat sang ni somni pali zan rea dotlang leitan bula poi soilo te dam doina en kol ngai khopa kuthak ron na athleng hi sarkarin poyati in angai thu tak hle ani kutuar tu te hi Dr. Laldin lian sailo te Dr. Rin ngetaren thei le an thian pa lal thamuan te ani a poi soilo anni ba ka mi puirong bol na konga mi poimo tak tak te anni a poi khoi tu te zinga sarkar mi kan police alo tel ve hi sarkarin angai thu tak le zualani heng thil thleng hian sarkar beng a thlen vele kan police ten dan hnoya anti thei ang zong zong anti ngala poi khoi tu te Sailen puya sailo Mizoram police le achian te lalmal so mazo te mak zairem moya lalven puya van lal pek lua ke lal thar zela te hi aman kim ngala an chung thu hi danin arem tiang chin sang berzela kalpuitum ani anga police lo in nam toi ve silent puya sailo chu suspend ngal ani ni somni pathum thotan nia medical legal case MLC injury report latur niom takakal constable in doctor tele thok tu dang teril ro liam zonga tongkam han thla hi poi kan ti tak zeta hei hi chui chian ngal ani bok don ani dan bo chetu ten an phu tok hremna an mu theinan thil thlen dan chiang taka chui chuak turin ruwa man na siam ani ang inquiry phut na hi official in lo thleng sela chu chu sarkarin tul nia a hriat chuan angai tu anga tuna chuanin official kan la don lo wangin kan din ang kan din lawang ti kha soi thela ni lawa communication hanom phot sela ngai tu ang chu police ni wanga in tanna athleng lawanga tin he case atira register ni danin believable case ani tlat maya man anni a man na muna bel tu an boxi chuan dani na phalanga bel tir khan ngai tlat maya chuwangin bel anni maya tuna hen man anni lo te na ni lo bel anni maya an chung thu hi danang taka na taka ngai to mani hei hingun takin chui zui ngala ni anga eng ti nge ni constable hi tir ani nge ama thu local nge report kan la dong lawa report kan don kuna no zui je lang chu